kremasti rižot sa spanaćim sastojci, 50 ml ulja 1, 2 glavice crnog luka, 2 šolje pirinča suvi začin, soj biber 4-5 briketa spanaća 100-150 gr svežeg, zavisno kako volite 50 gr maslaca priprema, staviti pirinač u dosta vode da se kuva. Kuvati 15 minuta pa skloniti sa vatre i ostaviti da odstoji. Treba da ostane vode kada ostavi da odstoji. Dok se pirinač kuva na zagrejano ulje staviti iseckan crni luk, malo propržiti, dodati pola čaše vode pa prokuvati dok voda ne ispari pa onda još malo propržiti i skloniti sa vatre. Procediti pirinač, a vodu sačuvati. Voda će biti bela i ličit će kao da ste u jogurt sipali vode. Uvreo pirinač zabosti brikete i brzo će se odlediti, ukoliko to niste uradili ranije. Ostaviti 5 minuta da stoje tako, zaronjeni, pa istresti pirinač u prethodno izdinstan luk. Naliti pola one sačuvane vode i vratiti na umerenu vatru. Briketi su otpustili i mešanjem sjediniti sve zajedno. Ne sme biti pregusto, da zabodete varjaču u sredinu i ona da stoji. U tom slučaju dolijte još malo one vode. Na kraju dodajte malo suvog začina, biber i so, pa maslac i opet sve promešajte. Rižot koji dobijete bit će predivnog ukusa i fine kremaste teksture. Od ove količine se dobije baš dosta rižota, pa zavisno vašim potrebama količina može i da se smanji. Obratiti pažnju samo kod kuvanja pirinča, ne prekuvati, bolje je kuvati ga i 10 minuta pa ostaviti da odstoji nego kuvati 20 pa da vam se raskuva. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.